vazalwana lava voice ya vo yi nga ta va a cutting torch and onge vi na voice ya ndzilo without unga ndlanga leyi le ka prayer fasting le ka Peter yi ri switap swa hinkwaswo leswi swi vonaka la misaveni ndzilo ku ta sala Yesu ntsena se musa khomeleni ka lwanga ta sala a wu swi voni swa maphilisi ame antichrist we se u ta fasta rini njhani hi ku precaution ya maphilisi va ri before u nwa u fanele u dya doctor philisi leri u dya ka nharhi u phuza ka nharhi swi u fanele ku dya ka nharhi ene la hi lava 3 times a day ya i ya xikhongelo satana xi hundzuluxe se xi endla ku dyana na maphilisi xikwembu xi tiva munhu un'wana na un'wana la misaveni xi hi tivi hinkwenu before va n'wi hisa n'wana wa yena wa first born wa wanuna hi ya a tsemaka misisi liya se vosiso yena va dluke misisi ya vanhu va ku fa i ni komba la henhle la kwembu i ni komba Welcome to the End Time Testimony, the message of grace. My name is Tsepo Mashiro. I do this by the grace and mercy, the steadfast love of the Most High God. In doing this, I'm not alone. On sound and camera, I am Utswarelo and Claren. This is the food that Jesus ate, the spiritual food. Come and eat with us. When at home, what you can do for us is to subscribe, press that bell, share the episode so that the #1 podcast in Akonuk may grow. In the mightiest name and the blood of Jesus Christ of Nazareth. Amen. From this, you go in foot nakambi. Ya swi komba kahle ku ri hosi ya hlayisini. Ya hlayisekile. Timhaka ta swikwembu ti helile. Ngiteti. Ti tele. Nga ku hayi ya kumeleti ku tata n'wana. Ti tshama ti ri koho kahle. As long the Holy Spirit are koho ti tshama ti ri koho. Komba kahle ku ri swikwembu xa hi rhandza. Swinene. Munhu xa n'wi rhandza ene munhu xi spending for you. Swo tsandza ye ku lemuka swa ku wa nkoka ku fika kwini mahlweni ka xikwembu. Swo tsandza ye. Ya ntiyiso. Mi nga ti introduce ka luya na luya njhe. Se mi tlhela mi byela ku ri namuntlha mi surprise yini mhaka koho xikwembu xi ri no na khensa ni xeweta all the viewers the whole world vito ra Yesu Kreste wa Nazareth na khensa the End Time Testimony podcast for having me this morning kwa vani amukelini ni wa kona la platformini ya vona khensa xikwembu ngopfu swona ni kombela sungula ashara the Holy Spirit to be part of us kumbe officially ximfumo hi n'wi rhamba because i ntirho wa yena wa hina hi n'wi rhamba ku ata witness ata switwa loko nga ku tatisa swin'wanyana se ta va endla swa hina mara ata twa swa ku mahungu ya hi machulula njhani ku loko a tsaka yena munhu swi nga endleka na mundzuku tlhanu ndi vuya futhi a tisa man'wana because mhaka yikulu loko a tsaka hi kuma matimba. So ngopfu pfala matihlo. Heavenly Father, in Jesus' name, we come before you. Hi titsonga hatini, hi rivaleli, hi tinghwava vana, hi valoyi, hi nwa mabyala, hi hangwatla, hi dlayetela vanhu, ha hleva, ha sola, futa leri hinkwaro hi xavisa miri va mahoxa, everything. Hi dzaha swidzidziharisi in Jesus' name, hi kombela vukarhi bya wena byi nga hi weli bava chava. U hi rivalela xikwembu lexinene xo tshembeka. Hi bebulanya mavana, hi cukumeta tisorejini, ti-drainerini, hi abotini, futa leri hinkwaro ka rona. Nda ri pfumela ni tlhela ni sarenda ni ku baba ni kombela rivalela, ni kombela na lava ngo swi endla direct ku forgive them as well. Loko swi ta ka nhlambuluko I don't hesitate ndi ya hi vukarhi ngopfu because na swi tiva ku ri is a way ya ku kombisa ku sorry. Se baba hi kombela nga ngo hi rivalela emisaveni. U hi twela vusiwana, khongela na vazalwana, timbilu leti ti nga na torha na wena. A va tshineli va tata ku twa xikwembu mahungu ya wena lamanene yo tshembeka. In Jesus' name, I ramba the Holy Spirit. Without you, we can't make any move and anything. So I ramba kombela tala utava na hina. Vito ra Yesu Kristo Nazareth. I still khongela this podcast.
ku ri yi popularize, yi kulise, yi enlarge, yi kula in Jesus name. A yi nge kulisi ti-advertisement, yi ta kulisa hi impact ya message lowu wu dropiwaka laniwa. Inkomu Baba ku khensa in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. No, khensa Xikwembu xa kahle, Xikwembu xo tshembeka. Ku va xi hlanganisa, ni twa ni tsakile moyeni wa mina namuntlha. Because xilo xin'wana na xin'wana xa Xikwembu kumbe lexi nga na Xikwembu phakati, loko u fanele u xi endla i nyimpi. A wu nge fambi swo lula. And never xi kona xa ku va lula. Anything xi i nyimpi. U ta kuma ti-high cup, u kuma ti-breakdown swa ku u nga fikeleli. Mara khensa Xikwembu because xi fikelerisile. La ku vitiwaka vito ra Yesu ko vhele ku va A swi endleki. ku va nyimpi yin'wana Swinene. Laha ni kota ku vona ko ku munhu once a za ku hi ye mzalwana is a big enemy na Satan. Mara ni hlamala futhi vazalwana va tlhela va tsutsumela ka Satan. Se ni ti vutisa loko va reconcilerini, va rivalelani rini na Satan. But well, i swa ku swini swa vona sweswo. So khensa Xikwembu xa kahle, Xikwembu xo tshembeka. Tora ra namuntlha, swakudya swa namuntlha leswi mi nga hi khomela swona swa ximoya. Ya, swa ximoya swi koho. Although nta swi linked na nyoka, ta tlhe futhi ingaku ndi yi tsemelele tihafu, mara ta tlhe futhi ni yi tsemelela futhi. La ku grindiwa sweswi. Ya, sweswi ya ku grindiweni. Mara ngopfungopfu lexi nga ni phusha swa ku se ni tlhela ni hatla ni vuya instantly. Jehovah i vulavulile. Ni pfuke tolweni. Hayi na futhi sarixini. Usually na pfuka 3 o'clock ni fayetela hi xikhongelo, ni karhi ni kukula rivala laha kaya. Mara tiri ku vuyeni xikhongelo. Lexi ni encourage ku tirha laha kaya mintirho leya ya nsati, ni teka ni tirha me. Ni tsakisa ku a ni tirhi ntsena, ni ba 12 swinyana ri byiriwa. Ti va ti vuya na hi xikhongelo. Swinene. Vurhongo ni byi zonde ngopfu, byi dangerous vurhongo. And vanhu va ku tala they are not aware ku vurhongo byi dangerous. I need to straight man. 3 hours kambe it's enough. So loko ni pfuka hi 3 o'clock ni tirha ni khongela primarily ni ri ku khongeleni. Ni tlhela ni ya enda etlela futhi 5 o'clock. The Holy Spirit a yehla a ni tisela mahungu. Ni komba mhaka yin'wanyani, mhaka leyiwa ya bava. Ya bava. Swa ku vhele loko u mzalwana unga mbonyi plate wa halwa na xikhongelo, you are in trouble. Va nge survive. This time va nge survive. Va vona platform leswi Satan nga yi kandziya in attacking Christianity. Swi ta chavisa. Okay. Xikwembu in komba la henhla Ka sky. La ka sky. Kumbe ni ngo estimate ni ku 20 km kusuka la no up to up 20 km. Kuna xikontiri highway. Highway lewa a yin'we. Kumbe imani ni ku i ti highway. And ti won that side la te la kona, that side and ti won na te la ko. Na that side la take ko and ti won na that side la te take ko and ti won. The highway leti ti leme ti movha. Ti ya ku hi ti movha. Ti movha ti la the highway yi. Ti langute leti movha leti. So ni byeriwa ku ti movha leti la henhla ankomba ti movha leti la henhla la roofing ya to. Ti vekeliwe michini yin'wanyana, michini leyi yi na swivulanya swin'wana leswitsongo. Kundlaliwe self-drive, ma vona self-drive. Self-drive leyiwa a yi kona la misaveni, self-drive leyi ni nga yi vona laha. A ni ti tshama ni yi vona kumbe le police station kumbe le kwini, but yi bumbulurite ku ringana na nsimbi
ya butler proof and it's a steel stainless my son simply va ku steel stainless liya ya ku shine unga kuma ni show mara unga kuma ku grinder right tsemi maketele insebila loko tsema grinder yo ritsemuka mata ku itsemi ngo yini xilo xin'wana va ri i cutting torch leswa xilo lexa xi tisa ndzilo lexa xi ba straight yi tsemeka manje ti tlhantlha sefo liya yi ku ta tsutsuma timovha ta ku a hi ma 4x4 kumbe ma 20x20 ti le henhla ta chavisa na to yi ku the voice yi ri sefo leyi ti fanele ti yi khoma from North America Mentoje. Ndiri hala istake goes from that side of Mozambique and to drive a different koma North America. Tihlangana. Tia koma ya sako tifane ti famba tize ti Africa North America. Anesite ku la yelela ko kumbe ku endleka yini kumbe ti hlangana na tin'wana kwala sefo leyi fanele ti hlanganisa sefo leti hinkwato ti endla a ceiling. Falala hen. The falala hen. La hen must be sealed. It's a folia. And it's a folia. Yes, so. It's just like this. My one. Mara loko ni khipelo yo kunta kota ku twisa ku risefo a ya pfuleki mara mbyelo ku the more by titan le henhla yi ta vuya ti hlangana ti va sealed ti pfala le henhla se ndi consulta office ya me ikwala tlhelo ka me ndi ku interpretation dreams interpretation please phela hi leti mhaka se ta tika laniwani mi ri ku endlisa ku yini ya n'wutwa ya titwa ma 4x4 ma 20x20 ya Lucifer a hi na mhaka na wona ne yi endla bindzu ra yena se ku endleka yini a kambe mfana ni yingiseli kahle a ni ri ku sungula i leme ice cream ene va le ku dyeni sweswi i leme sefo leyi a ka ha ri ku nge he vi na passing through ximoyeni se mi byele leswaku swikhongelo leswi vanhu va khongelaka bava hi twele vusiwana Jehovah ha kombela swa trap sefo liya ya se ku laveka vazalwana lava voice ya voho yi nga ta va a cutting torch la ndzeni yi nga na ndzilo loko va hlahla la henhla hi swikhongelo ku va na passing through ene u nge vi na voice ya ndzilo without u nga ndlulanga hi leyi hi le ka prayer fasting ma vona ku dilemma leyi Satana yi endlelaka yona hileswaku la se xi sayinini xi yisa lexiya xa Satana ku la vo hemba va ta famba mara va nge yi kuli vazalwana kasi tlhelo ku prepareini ngopfu swinene a ni lava ku va xiyisa vazalwana vanhu va Xikwembu vafundhisi va mehe va mhaka mfundhisi youth junior and senior Sunday school and the elders of the church na swivana leswitsongo loko hi nga fani na vanhu va le Ninive mbonya plate we're in trouble, big trouble. Mayitu mhaka leyi ni yi vulavulaka phela vanhu lava va ta rhetemuka ka ndhawu yin'we la number one a ku nge vi na progress a ku nge vi na communication na Xikwembu and okay loko u wa buka futhi i tlhela ni tlhelela nyokeni hi yo ti xavisa he futhi nyokeni a hi byele hi mani swa ku Yesu vito ra Yesu ri nge hi hanyisi ka corona hi ku Yesu a nga se hi byela swa ku se wa hluleka mavabyi leswi swi tivaka khomela ka Luke chapter 1 verse 37 leyi ngo a ku na lexi tsandzaka Xikwembu mara ya opta ku teka mati ya madimoni veka nyangweni hi hlamba hi ku vikela corona hi endle covenant na Satan ene vanhu va lava ku destroy that covenant va pretend nga ku swilo swi tshamisekile kasi swilo swi le ka nyaka yin'wana ya ku ndlana nyaka that's a big problem leswi the whole world yi nga tshama henhla ka yona vanhu va ta khongela mara a swi nga ta fika ndhawu a swi nga ta endla na nchumu ene maswa swa ku
sometimes swi tlhe swi lolohisa ngopfu leswa swa ku uzotwa munhu a ku mo hi veka mi hi veka na yena mayikhongelisa i ri mhaka un'wanyana mi rhwexa ndzhwalo mi ri mi veka kwena hina ta heti mhaka na Xikwembu a hi heti ko sho ya ku munhu loyi ta va ku vekini u yi kuma kwini we a ku veki right u la ku vekiwa we me loko u ni ku veka ni fanele ku kombelela fasting ndo ni ku vekini on teta ni ku hosi ni kombela n'wi boxela mbowa night 21 fasting and prayer 7 days dry hala kun'wana tala no mata za fika makumu that's how I veka vazalwana mina u ku veka andi ya ta ku veka mara ndi ku veka kwala because the whole idea van problem va la ku tirhisa Xikwembu and no Xikwembu la ku va tirhisa va nyika Xikwembu tirhizini va nyika Xikwembu tirhizini yini xi xa ku ze xi hi endla ku hi nga vi na nkarhi na Xikwembu la misaveni xa nqono hi ku Paul i ri ndi teke swi swa me hinkwaswo leswi a ndzi na swona ndi swi valueta ndi kuma swi ri not yes are number 1 in my life and rito ra byela le ka Matthew for sure Luke 12:31 verse and Matthew 6:33 verse lava ni ku sungula mfumo wa Xikwembu na ku titsongahata ka woho leswin'wana swi ta landzela maso vanhu va rhangisa leswi swin'wana swi nga ta landzela va tshika Yesu i ku Yesu a va n'wi voni hi matihlo leswi swi nga ta landzela va swi voni hi matihlo se swi va koka mihleketo va tsutsumela ka swona ku va swo pfuna nchumu phela le ka Peter yi ri swi ta swa hinkwaswo leswi swi vonaka la misaveni hi ndzilo ku ta sala Yesu ntsena se musa hi khomeleni ka lwanga ta sala manje la ku ta mhakeni ya ku va ka hina a ni mi lemukisi clearly and openly swa ku mi nga ha hlamali ngopfu loko mi khongela swikhongelo swa n'wina swi nga hlamuriwi ende mi nga soli Sathana tivani swa ku la henhla sweswi Sathana i rhungini hi sefo yin'wana ya steel stainless i endle i silini la swa ku nga dluli nchumu hi swa ku u ta khongela nkarhi wa ku leha ngopfu u to bamba moyeni ene swi swa Xikwembu ngo swi twisisa nje loko u buka kwala henhla kwala ku vona ka sefo kwala phela un'wana a nga vama ti a ku mfundhisi Maxawana se hlangane nhloko i ri ku na sefo la xibakabakeni I'm not confused a ni vulavuli hi swi swa physically ni vulavula spiritual hi matihlo vhele u nge yi voni sefo leyi mara yi koho yo layi ene madimoni ma rhungini ku sealed sweswi ku laveka vanhu lava loko a ku in the name of Jesus marito lama ye ma huma ma ri na cutting torch hi wo ma nga ta ba sefo liya yi tsemeka leyi matsema endlulu matsema mandlulu vele me wa ku fana me I'm one of them ange nsi wa swi tiva la ta pfula ta yi pfula sefo liya and ta yi pfula a ku jiki ta yi pfula me brother Sep ni tshame ni teka fasting and prayer n'wanyana loko ndi ha ri ka dry 7 loko ndi khongela ndi twa xikhongelo straight ndi xi twa swa xi bala mazenkeni xi vuya hansi xi vuya ka me futhi la ka 7 dry ndi ye ndi ya bandi twanga ku a ni ri ka 14 ndi va exhausted ni karhala ngaka ndi si tshama ni karhala mara ni zanga ni withdraw loko se ni ku nwa mati loko ni ku day 2 a yehla the Holy Spirit a ku lexi a xi ku endla ku koka ku tika laha Sathana i pfalini la henhla la i pfalini swa ku nga ha ndluli nchumu ku nga ha ti nchumu ma vona maka ku nga ha ndluli nchumu ku nga ha ti nchumu se a ku that 7 dry yi bini yi bakreka that's why sweswi u ta famba ku olova ku nge tiki nchumu se the place that there is no other way inyoka le nga plan yi nga nika Sathana yi n'wi provide the plans le you can never vona se va winini se a hi va key sweswi a hi va lock let us lock them hi va khiya swa ku na swikhongelo swa vo swi nga hamaki nchumu na ku nyakaza va nga nyakazi va nge pfuxi na nhloko ende loko nda ha karhi ni kuma interpretation leyi i ri kame the Holy Spirit byela vanhu lavawa u va byela leswaku a python nhlari yi dlaya njhani xiharhi phela this is a suffocation process leyi hileswo
enhlari va ri yo coil ya kota ku yi songasongana yi hundzuka spring lexa xa movha xa le mahlweni lexa va ngo i coil spring lexa xa ku songasongana shocks yi nghena phakathi ka xona nhlari yo songasonga yo thandela ya bawo loko xiko xa hefemula yi tsimba loko xiko xa hefemula yi tsimba loko xiko xa hefemula yi tsimba that's a suffocation enhlari yo suffocate loko yi dlaya nghala no yo suffocate ene swilo leswi hi swimbirhi ka swona matirhelo ya swona ma lave ku fana because swi resemble Satan andre wa yitwa yi ri i bonga ku fana na nghala loko va u ri tota n'wi chava phe nghala ya chavisa phe ma loko yi tiva nghala u tlhangana na yona u nga tsutsumi number 1 a ku jiki kwala na tsutsumi u fanele u yima u buka straight hambi o va yi ri na vanhu yi tata yi ta cheli misava yi tlhela mara u tsutsuma yi ku tekini so Satana na yena madimoni matani vazalwana va n'wi kombe leswaku va n'wi chava wa vona ku chava munhu ze ku ni ta endla leswi u lavaka swona ni langute video yin'wana siku rin'wanyana sesi un'wanyani i tshika nuna i tshika xiyisa xin'wanyana xa Mzulu ene ye Mxhosa a ni tivi swa ku va pfumelelane njhani because Mzulu na Mxhosa a swi nge pfuki swi fambisanini Mzulu i wome nhloko ni Mxhosa wa twisisa mara va kumeka va rhandzana so sesi loyi i complaina hi ku nuna lowo famba n'wi siya se a ku ni ta ku divorce se a n'wi divorce a n'wi nyika na n'wana wa yena a ku teka n'wana wa yena u ta n'wi nyika mama wa yena ta n'wi kulisa xiyisa lexa se kuma sesi loyi se arrange muchado loko xi ya xi ku ka twisisa le mukhukhwini swi kuma swa ku va le ku n'wi chunachuneni salonini i goge pumu la ku chata va xi tlakula nga ku xitsongwana xi se xa Mzulu va xi yisa henhla va xi vuya laha xo huyi xi yisa lexiya se xi koke tshikeni ti famba va xi tshika xi famba Golf 7 leya ku tlula liya loko xi ya vuya hala xi vuya se xi khome xibamu xi behenhla kan'we xi ba hi woni nkan'we ni kuma va yetlelile hinkwavo na sesi loyi a ku ngizo yi landi ngani ndi swo swa ku se xi teke control why ndi fika la ka this point ni la ku kombisa ku Satana as long hi n'wi nyike matimba ene hi ku Satana hi fumi hi swiendlo swa yena we're in trouble we're in trouble phela sefonini vulavulaka hi yolewa vanhu va ta swi vona sweswi ni vulavulaka so va ta swi vona nkarhi n'wana hi vo ma 2028 2029 swa ku ya sefo leyi kona hi swi kahle ku hlamulekile u hlamuleka swikhongelo swi nge he hlamuleki swi ya hlamuleka njhani xiyimo xi ri so because sefo leyi ta va yi pfalini va ku tala van'wana leya swa ti-excuse ta ku vanhu va ku ni nge swi koti swa ku ni nwa maphilisi a wu swi voni swa ku maphilisi a mi antikrest we se u ta fasta rini njhani hi ku precaution ya maphilisi va ri before u nwa u fanele u dya hi rini siku leri u nga ta nwa u nga dyanga a ri kona mara still vanhu mhaka ku va chava and Satana va n'wi kombisa swa ku va n'wi chava va teka that instruction va dya kahle va tshemba ti-doctor they are missing a point loko doctor philisi leri u dya ka nharhi u phuza ka nharhi swi ngo fanele ku u dya ka nharhi ene laha hi lava 3 times a day liya i ya xikhongelo Satana xi hundzuluxe se xi endla ku dyana ni maphilisi a fanele va dya rito ra Xikwembu va dya xikhongelo va yingisela the Holy Spirit a va byela swa ku i ri yini le deception level yin'wanyana ya le henhla ngopfu ene ya ku yisa munhu etiheleni leyi phela sweswiwa Satana xi le ku vutleteleni tiharhi ta vazalwana swo va vutlela xa swi vona swa ku this is a 11th hour leyiwa laha se yi ya ku chayeni xi lwala ku hetelela xi vutletela sweswo and I know na swi tiva kahle 100% sure swa ku vanhu lava nga lahlekeli hi ntiyiso sweswiwa a va ni lavi na va nyangatsa why is because Satana nga lava pfuneka i ta va endla i ta byala erivengo na attitude yo karhi between them na mehe ku va nga pfuneki xi endla swo Satana pe loko va vita vanhu loko ku dinga ni mi endleni va nge ku byeli vanhu va endleni xa bet mara between me and them ku na enmity leyikulu leyi endlaka hi Satana swa ku Satana xitlharihini xa swi tiva swa ku munhu loko o ze a va na attitude na munhu wo karhi a nge he n'wi twa hamba n'wi byela swilo leswi lava ku ponisa yena a ni ma n'wi twa a kapa
loko a byeliwa swa ka nga hi Gilead Ramoth a byela hi mprofeta luya Micaiah. I like that one. Xi ve na xivindzi xi yisa lexi xi ku we a wu nge vuyi le Gilead Ramoth loko wo ya le loko wo vuya swi ri xikwembu lexi xi vulavulaka ka me masiku a hi xona lexi ni nga ta va ni twe xona mara loko nga ku sure you're not gonna come back. A ku Mangutu wa yi twa attitude la yi taka hi kona. A ku Mangutu na mi byela loko a nga ni profeteli swona ni twanani swa ku ri yini just like that a nga yingiseli vona xikwembu phela vanhu va fa xi karhi xi zama xi lwa ku ponisa vutomi bya vona a va pfumeli hi mhaka attitude leyi va vaka na yoho hi thuluzi ya xikwembu leyi xikwembu xi yi tirhisaka. Hi liya ku ri ku yimelele mutsomi ku menta ya na va spirit xa mavoko ya se xikwembu xi ku fambani mi ya mi ta n'wi xisa because why swi ve satani yaka for Agabu i khale loko misa lwa n'wi byela timhaka ta xikwembu a nga teki xikwembu xi tiva munhu un'wana na un'wana la misaveni xi hi tivi hinkwenu xa va tiva na vanhu lava lwaka na xona lava lwaka na malandza ya xona hi mhaka meseji wa xona siku rin'wana xi ta ni rhuma ka wena ni fanele ni ku byela leswaku xikwembu xi ri vhiki leri u nga humi hi gate u ka loyi wa hlanya loyi wa ndo huma meni na ti-appointment u xi twe kwini xikwembu xa kona u huma instead ya ku u gayela meseji lowu ya ku khongela hi wona u huma hi mhaka ku te u ta byele dingani va ku nyangatsaka loko u huma u ya hala handle wa ha vuyanga ku to nghena foni le kaya va ke i kuma na accident yin'wanyani forensic yi n'wi tekile just like that. Se le ka Hosea xi ku vanhu va me va fa hi ku pfumala vutivi just like that kasi na pride ya endla na yoso satana xa ku chela pride ku yala vele yala forever i mani ya ku byela leswi so mhaka leyiwa ya vava ene yi serious ngopfu man tindhawu ta ku fastela ka to ti tele ngopfu man free of charge ya John va charge John loko la ku fasta that's why vanhu va John va yehla va ta hale Mpumalanga for fasting and prayer a John loko u la ku charge va ta kun'wana misa n'wana ni byele a ku na HM4 va durha Pitori le kumite per day a vulavula hi vo ma 120 se loko musi loko 120 divide by 41 days ya mali munjeni to be uma 4,000 somewhere 4-5,000 nearly 6,000 se sifuna ku nifanele va na 6,000 lo la uteka 6 weeks mara tikoti ndawu flow of charge liya la revival Dramash ku kole na le Dwarsop ku kole and manje loko so ushava wa fastele xikwini was a business yeah so xikwembu xi hi pfuneni and munhu un'wana na un'wana loyi a nga fasteki mara a tiva swa Greenville ku koka ku fastela ko Dramash ku koka ku fastela ko Dwarsop ku koka ku fastela ko na tin'wana tindhawu ti koka ku koka ku fastela ko anti swa xikwembu ta xi byela yini i ta ku i yini lexi nga n'wi stopa ku fasta phela vanhu lava nga fasteka va na reason ya ku why va nga fast never hi yini reason ya ko u ta mi byela swa ku dya maphilisi reason sweswo is not a ni nge swi teki me swa ku reason manje la ni la ku ta mhakeni ya ku kombisa ku eqhinga leriwani ra sefo leri le henhle leri ri tise inyoka leyi ri la ku bloka swikhongelo leswi ra ku bloka swikhongelo i suffocation phela leyi a ni ri mani titwa ni ri i te ni tlhela ni va komba swa ku enhlari loko yi khoma xiharhi yi xi thandela yi maka coil spring yi songasongana so loko xi ku yi tsimba loko xi ku yi tsimba ni vone nhlari yin'wanyani ya ku leha 9 meter ya wansati lehi 9 meter ya wanuna 8 meter xipesi xa 1 meter i xipesi xa matandza yeah that's why leyi ya wansati yi tsimbe n'wana wa nghala ti vuye ngopfu swi swa lwa ma tinghala se teamwork baba ti te tin'wanyani ti nghena laha ti nga vitaniwangi ti swi twa swa ku hala ku na nyimpi manje problem tinghala leti ta yi tiva swa ku nyoka yi na poison mara a ti swi tivi swa ku a python a yi na poison se loko ti ya laha ka yo ti ri limited ku yo yi nga ti ka toho mara
tivuye ngopfu iye ya tshika xin'wana lexi ya Python ku se xi file se mhaka kwa follow up ayilandza aku next andi ku tshiki we ayilandza yi fika itumbela xihlahleni ayilandza yi teka yi tetita na letin'wana ti ze ti tive kahansi ti tsemelela ta janyoka ti jina le ati mfindluke ngopfu a ni nga ta yi tshika ya ti jina ene nhlari ina nyama yin'wana la nhlanini wa yoda so machina va yi dya phela ti dya ti tsemelela ti dlaya vele complete manje la ku kombisa ngopfu swa ku va ka hina exivandla lexi hi dilanaka na xona xi dangerous ngopfu lexiwa xa nyoka a yi cuma ku ignore lowu ende namuntlha a ni lava ngopfu swa ku ndi ya ritweni ra Xikwembu starting from ka buku ya Hlavutelo chapter 13 mayitwa chapter 13 hloko mhaka yo yiri ta swivandzana swimbirhi ndetini a ni lava just nhloko mhaka leyi swivandzana swimbirhi ene swivandzana swimbirhi leswiwa tinyoka leti ndi ve ni vula mani kumbe loko ndi ri Joni ka podcast le Joni ku swivandzana swimbirhi leswi tinyoka leti ti humini lwandle se ti kola misaveni leyin'wanyani loko yi ta huma ra ku sungula yi hume hi le Mozambique loko yi huma lwandle hi leya ya ku loko yi huma yi dlaye ku fe vanhu va ku tala Mozambique kun'wana va gcine va ku yi cele na xikontiri va yi kuma makhwatini se bava un'wana a lava tihomu a ya yi kuma loko se a yi kuma a ya reporta le malayinini ku ni vone nyoka yin'wana ya chavisa yi na timpiko yaleyo ngaku ni ve ni yi vona podcast leyi ya yi na timpiko nyoka yaleyo na ve no sungula ku yi vona se mi byeli nyoka timpiko tshama yi vona kwini la handle kona faneke yi huma matini vele phela Satan le lwandle i na laboratory ya yena la a tekaka xiharhi xo karhi xi titivatiwa xi endliwa ti-operation xi chubeliwa leswi a swi lavisaka swona xi va swona xi ya pfuxiwa se xi maka leswi a lavaka swi maka swona swilo leswi nga chubeliwa swi tlhela swi tirha swi tlhela swi tirha leyi na ti-specialist tin'wana ta la misaveni hi le ku tlangeni kahlahla va phecha swilo ya va opera na wanuna va n'wi teka va n'wi faka wumbu musi va tlhela va n'wi artificial inseminator a conceive a giant i tirha swa ku tala ngopfu le lwandle manje nyoka liya loko yi teki va yi kumile Mozambique lexi nga ni hlamarisa America yi yehlini yi ya yi teka le nyoka liya hi xikepe va yisa America yi sukile yi ta teka nyoka leyi Mozambique ene hi le America hi yo yi nga khoma America se leyin'wana leya vumbirhi yi humele hi le China I'm sorry not China yi humele hi le India India a yi zanga yi endla nchumu a yi danga munhu yi lo huma hi le India yi fika edorobeni yi kuma ti-tailara ta le India vanhu va le India va rhunga ngopfu n'wele ku mi lava suti mo yima kunene a mi languta a ku tanani hi ma 12 mi ta teka suti ya n'wena ya nda ku khaca loko mi fika mi gcoka a nga kumetanga va kumeti va yisala va kumeti matihlo a nga mi byela swa ku buruku leriwa size 36 kumbe i size maburuku 36 yeah just that way va nghozi ngopfu a tiva na ti-measurement ta kusuka laha from the waist ku ya hansi na hemba mi estimate suti yan'we loko mi va gcoka yo khaca se nyoka leyi hume loko yi huma yi nghene India yi fika nga yi hlwela yi fika yi va byela swa ku please ni mi lava sweswi wa mi designer ti-top tin'wana ta vavasati ti-top letiwa loko va ti rhunga hi leya ya ku yi fika laha i lesi hale ma tiva lexi va ku lesi xa vonakala ndzeni xa lesi so se loko u faka xibodi xa ntima top lesi leya yi ri ya ku basa vavanuna loko va hlangana edorobeni va vona xibodi lexa hala ndzeni vo hlanya yin'wana yi sukeli hi laha lesi leyi famba yi siya lebyi hinkwabyo va rivaleni lebyo vanuna va ku pfuxela loko va nga lava ku pfuxela ene yo lesi liya yi na mimoya
se loko yi heta ku va nyika that order a yi tshamanga India tlakukini hi China yi wela China swivandla leswimbirhi phela ma vona China na America loko mi hlaya verse leyi chapter 13 yi kombisa ku China na America eku fambeni ka nkarhi ti ta ku lweni and Bibele la yi vulavula leswaku China swivandla leswiwa swi hetelele swilwa xin'wanyana xi vavisiwa xi va na timbanga ta ku vaviseka which means economy ya America is gonna collapse yi ta wa pride leyi nga va na yo sweswi ya ku famba va tekela vanhu swi swa vo va sungula tinyimpi what hinkwaswo ta vuya hansi a ni tomisa un'wanyana a ni byela ku va yisa van'wani a va ri mfundhisi kambe va ri Buddi va ni vitana Buddi a Buddi order Trump xa delela misava i nyangatseke ngopfu a ku order Trump xi delela ngopfu xi ri xo xikwembu xa misava leyi a ku order xa delela se ni mani ku a xi deleli a ni ri le ka nhlavutelo yi ri exivandzana xi ta pfula nomo xi rhuketela xikwembu xi rhuka ni xikwembu xi se lexi swi hetisisa matsalwa openly vana sweswi xi kerini xi ri tioyile leti ti nga ndluli le lwandle lera va fanele va hakela mali what swa ku xolo xi vulavula xi twakala ngopfu mara xi le ku nyangatseni China and China loko ta yimi milenge yi ta xi ba into pieces swa ku tiya ku lweni vhele China ku ri na nkarhi yi complain ya ku America wa disturb u lwisa Iran and Iran yi nyika oil swi swa swa yima la hi mhaka wena umaswona swi se swa China leswa maxitwa xi lexaku xa ku tshikelela tihuku lexa xa ku rhungiwa swi na xi xin'wanyana ni xi vone xa so mara la ndzeni xi michini swi xi operate xi tshamela swi xi byela straight swa ku hi ku rhuma Swaziland Manzini Mall loko xi tlakuka ingaku aeroplane xi tlakuka xi ya wela straight Manzini Mall loko xi fika xi ku bum laha hansi xi ta ba Manzini Mall leyi hinkwayo yi va mpupu bomu ya kona bomu ya kona ya ma-China they are very dangerous manje tinyoka leti timbirhi leti leyin'wana yi le America leyin'wana yi le China and leyi nga America yi specialize hi vuoswi yi specialize hi vuoswi that's why Satan la misaveni ku na matiko man'wanyana i ti-base ta yehe i matiko ya yehe i pfunana na wo ku lwa na xikwembu tiko ra ku fana na India i tiko leri India maswaku va khongela India na homu loko homu yo tsemakanya la xikonti timovha ti ta yima va yi beli na wu bele va ri xikwembu xa vona a mi swi tivi mi gugula madimoni lama nga le India ma tele ngopfu so vonani phela not extension the whole world maswa ku supply India a mi swi tivi India na Brazil mara initial loko ti ta nghena it was India to ita vanhu va kwale lava nga fa ta vanhu va ku fa loko India a fini a ri wansati a ni bohisa vo before va n'wi hisa n'wana wa yena wa first born wa wanuna hi ya a tsemaka misisi liya se vo swi yena va dluke misisi ya vanhu va ku fa hi va le nghozi leyikulu ngopfu ene that's why Satan loko a tisa swilo swa yile emisaveni i swi tisa in a form ya ku is a fashion hi mhaka ku u ta swi teka swi wela hi mhaka ku is a fashion andiswo hi ku problem ya hi tsutsumisana na tifashion ene hi phasa kwala tifashionini hi la ku saseka maswona hayi hi beka kokwalaho hi beka kwalani futhi ya kwalana ku na ku jika hi beka kokwalaho ende xi vavaka na vazolwana va endla sweswo va endla sweswo va ya va tsutsuma va ri hi tshikeni swi sasekisa loko ya ti-conference-ini kuma nkarhi wun'wana a bena duku yin'wanyana yi vona swa ku duku leyi ku leha leyi yi na leswi nga swi tumbeta phela kwalaha is a covering of a sin hi leswi swi nga maka hi Sara loko va n'wi vutisa swa ku i hleka yini a ka ni hlekanga a funengeta xidyoho mihlovo wa swi kota ku funengeta xidyoho na manyala wa swi kota ku ma kandziyela
ngisiboni bana nikwe so vele that's why ukunyoka lelo kuyitaba yiyele ka yitaba ivulavula na Eva yisiye epoison yakudala nanzeni ka yena that's why amboni swi swakudala hinkwato vonani top lane vulavula ka yo ayikona ya vanuna na vavasati only ya vavasati only ane someone vona wanuna siye muganga lanu akusiyela vavasati mara va kota ku hisela muganga yavo ari nsati wa munhu a tsakisa le muganga wa yena u vonaka vavanuna van'wana masvona Satan i investe tani ka vavasati at the end of the day va gcina va lwa na Xikwembu va nga swi voni se swi phasa wanuna mara i fikele ka wansati mara ku phaseka wanuna ena hi koti ku swi vona swi tiva wanuna van'wana loko va byela ku wansati loko a za gcoka buruku va ri ka swo lava buruku kumbe lava wansati loyi i vavanuna valava mara swi obvious loko a gcoka buruku swi ngo ku na buruku na two ya vavanuna la mutini baba it's a big problem ene xa ku vava ngopfu vavanuna ni tivi swa ku va pfumelela yini vasati va vo va gcoka buruku ma swi tiva swa ku wanuna loko o endla manyala na nsati wa yena ku rhanga ku biwa nuna loyi Xikwembu loko se xi nyangatseki kahle xi dlaya nuna loyi ku sungula u pfumelele njhani u pfumele njhani we because we responsibility yi nyikiwe we loko wo no u hetini we se wanuna u twa ka mesati wa mina u n'wi xavela buruku a gcoka i ti heleketa mangcoveni to yena ene xa swi tsaka Satan loko va fa vavanuna lawa xa kota ku sala vasati lava xi va endla tinghova bukani loko bava lovini kaya swa ku sala ku ri na disaster ya njhani i xitalo vele ku sungula vo bava va famba phela Botseka rixaka leriwa ri fanele ri tiva leri vavasati na ri vona na Xikwembu ri swi voni a va swi voni vavasati vo va ri va endla swo mara ukuva ndzhaka lembe u ta kuma a endle damage yin'wana leyikulu a big damage that's why last time mi twini emphasize loko Xikwembu xi vitana wansati a hi yali xa n'wi vita wansati mara loko xi vitana wansati xi meka sure swa ku wanuna a vile a tlhelo ka nsati loyi correcta lana to edit because wanuna ni vona danger ya ta hi le plaza le wansati a nga voni nchumu wansati a nga voni nchumu loko Xikwembu xo ku rhuma ka wansati xi ku a khome kereke xi ku famba n'wi byela swa ku ndiri a swa loko a fika lerini i ri muka hi ta ku hlamula ene mhaka leyi jahekini Xikwembu xi serious ya ku byela ku hi ta ku hlamula mi va ni byelini van'wana va ku muka hi ta ku fonela swi swa serious a va swi voni vo va tsandzeka na spiritual to put that message va wu twa swa ku tika ku fika kwini hi leswi nga dlayisa Josias pe Josias Xikwembu xi rhuma vanhu xi ra va tsemakanya laha territorini ya yena va ya hala ndzhaka ndhawu ya yena va ya lwa a ku next a munhu dluliwile laha ndhawu ya mina leyi laha ka mina a ka ha ri ka Xikwembu se ka yena Xikwembu xi ku va byela va Pharaoh Nicholas va fone va byela Xikwembu va Jehovah se hi ready le tlheleni Josias wa hi bloka i ri a ndluli laha ngo hi ndlula hi kona Xikwembu xi ku sungulani hi yena a vo vhe n'wi thutha vele ene va n'wi kombele ngopfu misa luwa va ku ndoda u nga yimi mahlweni ka hina nyimpileya ya hini ya Jehovah don't be against us u lwa na Xikwembu pewe a wa lwi na hina a ku next laha ku ndluliwi this is my territory se Xikwembu xi n'wi thutheni va n'wi thutha vele so n'wi thutheni mi ta kota ku ndlula so ni vula swa ku nyoka letiwa timbirhi leti namuntlha wanuna ti n'wi targete hi mali ti n'wi targeta na hi vuoswi two traps leti wanuna nga pukani na to ene a nge daki loko a nga zanga mbonya plate a ku na munhu loyi a nga ta resista ti-traps leti ku ri ku ene hala futhi xikhongelo loko hi khongela se xi blokekile ma vona nghozi xikhongelo xa ha ri ku fikeni ene hale hule nyimpini futhi se u ta hlula njhani va ku sivehala na va ku sivehala nana va ku sivehala Satani u ku sivehala na leswi vonelo xa tisa matlama a matama hala phe matlama men vona aircraft Nigeria la gosi le Jambo le ikulu 747 yi chicha ti pallet ta matlama ya
and it's a cost mati lama le masukaka mari Satana a xi lwa swa ku a ma vuyi the whole world yi fanele yi ta kuma mati lama yawo a xi nga xi jamuka a xi swi tiva swa ku xi endla yini se namuntlha vazalwana loko mi hlambe hi mati ya nyoka ene he hale hi mi byela swa ku mati ya lama ya nyoka mi tilamela ku hi tisela friction ya ku i mati ya a hi mati ya nyoka i sanitize ku ri ku ha mi byela swa ku mati ya lama ya nyoka ene namuntlha futhi wa titwa swa ku spiritual u wini mara wa zama ku i nga a wangi mara wa swi twa swa ku na xikwembu a ma ha kumani ene wa zonda futhi ni lava hi ya hlaya ni la ku kombisa emimoya leyi nga nghena la matini mimoya leyi Satana a yi package na mati lamaya manito mimoya leyi nga la matini lama la hi hlaya Nhlavutelo chapter 16 imani hi sungula ka verse 13 yi ri ta minkambani ya vukarhi bya Xikwembu verse 13 hi loko ndzi vona mimoya minharhu leyo nyenyetsa ku fana ni machela yi huma hi le non'wini wa dragoni ni le non'wini wa xivandzana ni le non'wini wa muprofeta wa mavunwa yi mandima kwalaho ma swi twa musila ku na xivandzana ku na dragona ku na muprofeta wa mavunwa swilo leswi nharhu leswi swi le namuntlha swi le ku operateni ma vona swa ku prophecy ya mavunwa yi mesape misava njhani xivandzana na xo maxitwa xi ri xo xikwembu xa misava leyi dragona leyiwani na yo yi busy yi le ku dzokise yi le ku hluvuleni vavasati timpahla yi ri vafambi va nga tsimbanga nchumu mimoya leyiwa se loko yi ya mahlweni yi ku leyi i mimoya ya madimoni leyi endlaka masingita leyi rhendzelekaka hi tihosi ta misava hinkwayo yi ti rhamba nyimpi ku ya lwa ni xikwembu xa matimba hinkwawo hi siku lerikulu ra kona ma swi twa njhe emoya leyiwa yi le ku fambeni yi recruita tihosi ta misava lava nga na power lava loko va vulavula va nga kanetiwiki ya ti rhamba yi ri a hi fambeni ya lwa na Xikwembu matwisaka la ku ta endleka yini ku ta va na milawu leyi tihosi president va nga ta yi tisa la misaveni leyi nga ta va against God ni to n'wana ya thacha nje a ku swi endleka government yi rila ku holela vafundhisi ku va preach Satana tlhari swilo swa Satana hinkwaswo swa ha sungula swi na chukele and it looks so lovely swi saseke ngopfu mara in the long run ku fambeni ka nkarhi u ta kuma se u rila futhi swa la xi la ku endla yini ta va na verse tin'wana ta ku byela ku nga ti hlaya ta tlhela va la ku controla sermon ku ri fanele se andi la instead ya ku u chumayela leswi Holy Spirit ya ku lavaka so u ta chumayela swa moya machela mimoya leyi ya ku nyangatsa u profeta na loko swi u profeta hi yo moya leyi u endla na masingita hi yo moya leyi se vanhu va tshemba ene hinkwaswo sweswo loko swi karhi swi endleka swi ta va swi confirma ku vanhu va landzela xivandzana andri le ndzhaku le ku na la yi kombisaka swa ku xivandzana lexi ta endla masingita misaveni ene vanhu va ta xi landzela va xi hlamala xi ta ehlisa na ndzilo hi la henhla ma swi vona hi swa ku la Satana i ta dunga misava vanhu va ta va confuse ngopfu va vona nga ku i Xikwembu kasi xivandzana i mimoya leyi ene va nge swi trace na swa ku va biwe kwihi kasi a va byela ka ha tsakama ka ha ri eli sweswi swa ku va biwe ka ti-5 liter leti na 25 liter leti a va ti veka nyangweni wa tikereke va ku i sanitizer va biwe kwalaha ene loko buka swilo leswi vanhu lava va hlambatela laha vunyingi bya vona i matoya lava nga va tinene lava nga yima va ku no a xikwembu lexi a xi mikisiwi lexo futhi va ku fana a hi fanele hi nga zanga hi ti-confuse hi ku hi byeriwe khale leswaku don't mix prayer with a medication manje i yini lexi nga hi acknowledge ku hi mixa xikwembu na mati ya madimoni
ene vanhu va ya va stubborn instead ya ku va lunghisa ka hatsaka covenant lewa yo ayikula loko ikula so ya bavo ku ya beka vo trouble. a big trouble my brother, a big trouble hayi katsongo bubutse ile ngozi leyi nga buka ene xin'wana mi swi tiva sweswiwane generation leswi swi bebuliwaka sweswiwa ku ya hala ne yi ta kula yi rhukana xikwembu number one yi to kula yi tiva ku ya kerekeni ku ponisiwa yi nge swi tivi ku ti karhatela xikwembu hi fasting and prayer va nge swi tivi va to tiva ku kereka ntsena ene tlhe va xavela tifoni teto ta ma-touch screen satana ma vona leswa swipolipoli swa swi khanselina xa ha swi lavi everybody u khome touch screen ni vulini ta nghena touch screen ni ku hayi mani satana nga ku kola lavaka ku khayimela vanhu koho why nga ku ti-touch screen ti ta hi force leyikulu kasi swa ku laha xi endla vuoswi lahaya na vana lava mazwa loko mi lava ku vona swa ku phela vutsepo swa vava phela vana lavowa hi ngo sweswi hi rilaka hi voho hi ku a va twi mara leswaku i khesi liya ya Satan i khesi ya xikwembu ku va dlayisa hi vatswari va voho hi vo va nga ti endla tinghala leti kerekeni va nga yingiseli xikwembu loko mutswari a nga maki swona mahlweni ka xikwembu punishment yi vuya ka vana ni ri xi ni ta ba vana hikwalaho ka gambulaka ka vatswari u kuma munhu a suka ku satani hi swa ku satana xi ta va dunga tingqondo a ku satani mara yi heta ku onhela xikwembu le kerekeni a nga vuli nchumu hi swona a nga repenti hi ku hi khongela xikwembu hi ku tolovela hi tekela xikwembu advantage hi endla nga ku xikwembu without xi nge exist a swi na khanga ni twa munhu a nyika vumbhuna ku hi meya ni wrong ku endla swona ya va maki sweswo vanhu a va lava ku teka vutihlamuleri va good ka ku wona mara ku teka vutihlamuleri a va swi lavi va tani va problem leyikulu ene manitwa ni ri generation leyi sweswiwani swa ku generation ya leya counting from kwale ka ma 2000 up ku tale vana sweswi va kule buruku ene vo vona nga ku vutomi hi byoho byebyiya hi mhaka vatswari va dlayise hi vatswari lavawo maswona va dlayise hi vatswari ene n'wana loko ze ku kula hi buruku a wu nge ho n'wi cinci a wu nge ho n'wi cinci loko n'wi byela xiketi n'wana endli mukhegula a karhi a ri ntsongo tetene just like that because nawu wa Jehovha wu lahlekini tikweni wu lahleke tikerekeni ende loko kereke yi tsandzeka ku tisa solution ka community solution ya yi kuma kwe hi ku police station a ku na solution phela ko exibedhlele na ku na solution the last place ya ku vanhu va kuma ku wisa na ku tshunxeka ko hi le kerekeni loko va fika kerekeni na ku kuma swa ku kereke no ya kaya ka swikhongelo swi ba swi vuya ku ta stakiwa musi halani va le kulweni va lwela pulpit ndize ndi ri me why va nga dlivanani hala ka ti-room ta ku fasta va lwela va ku heyi na hina ku fast khale u fast a va yi phela kwala va lava pulpit maka ku pulpit yi na xindichana hi la tlhelo so it's a problem and this thing hi le ku tlangeni hi nkarhi wa xikwembu hi le ku tlangeni xikwembu a xi le ku tlangeni xi serious and na satani i serious eku destroyeni so nga ku xikwembu xi ngo hi pfuna that's why xikwembu a swi endleki swilo swi endleka xi nga vulavuli never swi nge pfuki swi endlekile xi ta vulavula a ngo ka nga twiwanga mara ye xi ta va xi vulavulini hi yena ku ri heyi sweswi ku endleka 1 2 3 rito ra xikwembu ri hetisekini bibelini a ka ha ri na xin'wana hayi phela sweswiwani matwa swa ku satana why sweswiwani wa swi tiva swa ku satana sweswi hi ku ya hi xikejuli xa la misaveni na hi ku ya hi ku swi nga endleka Yesu a vuya nkarhi wun'wana na wun'wana na yena is fighting ku ri okay a va fanele vanhu lava sweswi va preparela e rapture ene ndi va ri va dyi swakudya se sweswi i tlhe i loka na swa ku a khiya swa ku vhele vanhu va to hetelela se va khongela e swakudya kahlahla minkarhi ya ku tika ya le ku tini
already se ile ka yona ile ka yona and mi nga rivali swa ku loko hi nga ri ka good terms na Xikwembu hi nga ri na vuxaka bya kahle na Xikwembu ni loko a tisa 666 vanhu va ta hatla va n'wi twa phela vanhu lava nga ta yela 666 vatsongo mazwa why yi ta yi kuma vanhu va ri disparate ta yi kuma vanhu va twa ndlala yi ta yi kuma vanhu va lavana na mitirho a va yi kumi mitirho se yo yi tanga ku yi tisa a solution yi tanga ku yi tisa nhlamulo breakthrough kasi is the more yi va ndzondzometa ntwe va ku va tisa kwala ka 666 mali ya ko yi va yi vita ku ri universal currency swingo loko ri na yo kahle wo xava kun'wana na kun'wana a ku ni leswi swa ku loko fika yo va ku leyi mali le South Africa ku la ku cinca i va currency ya kwala u kota ku xava ya andri matwa ku why swatani antichrist ita command the whole world. So he's now trying to bring us together, the whole of us in the world. Ene Satana I buka swa ku okay emsaveni I yinshi lexi nga hlanganisa ku vanhu very fast akuma swa ku mali ne tshame kwala malini. Last time loko ni nga koti ku vulavula Xikwembu xi ni kombe nyoka yin'wana yi ndlwana almera leya ku kula yi karhi yi mitetela timali ta vanhu different currencies ti 1 rand ti euro ti medicas ti pounds ti vari kuna ti kwenche ta kwala vo Malawi what ti pule ta le na vo Malangeni ta le Swaziland almost ti currency hinkwato ti ri ku miteteliweni se akukame Jehova kusuka sweswi ku ya mahlweni vanhu misaveni va ta rila hi mali including na lava tirhaka u ta tirha u hola mali namuntlha plus vazalwana leswi va selfish va yala na ku investa ka Xikwembu financial u ta tirha u hola mali namuntlha u nghena dorobeni phutlu loko I cheka app laha u kuma ku sale 24 rand vele lexi baka vazalwana va nga keep na vukhumbu u ta sa u ti vutisa swa ku mali kasi ni yise kwini mali ni endle yini hi mali u kuma swa ka u na nhlamulo because nyoka leyi swilo leswi yi swi endla spiritual loko yi swi endla spiritual se swi vuya physical se swi ta ba wena that's why namuntlha munhu un'wana na un'wana ina financial crisis ya serious ene laha Satana I ta pfula ti-platform na ti-chances ta ku vanhu a va ngheni swikweretini and va ka hina la ku mi lemukisa enghozi ya swikwereti ene vazalwana va nghena swikweretini wena swikweleti swi dangerous ngopfu phela loko Bibele yi ku tilo ri lava vanhu lava nga blameless lava nga soleki ka nchumu mani loko Yesu o dzika u vuya sweswi a kuma u ri na overdraft ya swikweleti u ta sala phela ta za swi hakela mo swikweleti leswi Satana tin'wana ti-shop leti vazalwana va nghena ka to va maka ti-credits and so on I shop ta Satana ene I la ku va khoma vhele swikweleti loko se u nghenise xikweleti na tlhela ku tsona na mali ya ku hakela a ngo mali yo teka kwini and loko se u vitana Jehovha le u n'wi vitana Ushure xo balasile a seven liya ni vulavulaka hi yo xi tlhe xi vuya hansi xikhongelo xexo hi ku I la ku vitaniwa hi fanele hi rhanga hi tala ndzilo la ndzeni se loko n'wi vitana hi ku sefo ya Satana pfuleka yi ta cutting torch ya tilo yi ta yi tirha manje mara Ushure rivala dog nge endleki nchumu ene swi ta vava ngopfu mani swi ta vava ngopfu moyeni wa me ku phikelela mhaka ku loko ni cheka Xikwembu vaIsrayele va pfa va tshika Xikwembu xi tisa Gideon a va lamulela va tlhelela ka Satana futhi xi tisa Samson a va lamulela njalo just like that hi zigzag leyi Satana lava ku yi tlangisa yoho sweswi mazwa kahle le minkarhini le makumu I le minkarhini le makumu ene Satana la ku meka sure swa ka ku doyi munhu un'wana na un'wana munhu un'wana na un'wana a ve a chakini ene vonani swa ku busy njhani la misaveni vanhu va busy phela na Christianity sweswi ko ndlulisiwa sweswi a va ha ri serious vanhu Christianity vo ndlulisa
loko u yimula ku chumayela loko wa va pfuxela va byela swa ku we mani va hela timbili va ri wa hlwela u ti vutisa loko va jahe yini kasi loko va suka makaya va ku va ya kwihi just like that even na le minkosini ma swi vona musi wa ku njhani ku summariziwa leswaku loko a vo vole ku driveni a hi ta ku loko va fika stop signini vo yilda a va yimi vo fika va yilda va ndlula nkosini va jahe yini nako na ripfalo ra ku hi vanhu lava va hlonipha n'wini wa vo a ri kona va jahe ku va hatla va phamela ku ta jiwa it's a problem xi tisa confusion liya katsongo and it will go that way for a long time so xikwembu xi hi pfuna xi hi twela vusiwana it's a problem leyi nga langutana na yona so ene swilo leswi hinkwaswo tanihiloko ni vulini ni ku satana i tirhisana na nyoka i nyoka leyi n'wi nyikaka ti-plans leti hi yoho nga ta ku rhungiwi sefo material wa sefo leyi a vi so lava va nga ta yi tsema hi lava nga ta khongela va ri in fire ene u nge access ndzilo wa xikwembu u nga zanga u yenta hi xikhongelo swi vula swa 3 days dry yi nga wu tsema ndzilo hi nge ku laveka mu 21 kahle 21 plus 21 plus first thing I die ku lava dlaya va faka leyi va bayiseka la ku humeni mara yourself itself I die ma ifane dlaya mina man first thing butsepa ifane dlaya mina phela man hlayeli ti first thing mara ndi sure swa ku ayifane indlele man mara nakanga ndi tama ni yana even xibedhlele va ka huma ka fasting yo ndi tama because mina phela me biologist la ndzeni ka mina ku tiva ku tshame njhani ka munhu un'wana na un'wana ni tiva na majelo ya kona swa numa ka fast Davida erika 2 Samuel chapter 28:35 verse iri xikwembu xi ni dyondzisa na malwelo ya nyimpi manguto xi ni dyondzisa na malwelo ya nyimpi se a xo ni dyondzisa fasting ntsena xi ni dyondzisa na mabrekele swa ku u breka njhani so leswo swa ku satani u chavisela vanhu ku u ta fa satani always u ta tshama ku byela a ku tshembisa rifu u ta fa lomu ka mahlambi matlami ta vona xi vulavula kan'we va xitwa xi yisa xa the whole world ti chava ku fa va yisi vakulukumba va kereke va ka to hlamba mati lama va teka instruction ya satani va tshika Yesu ene loko hlaye Jeremiah chapter 8 ya vava maswava matsotso xi ri yini xikwembu leswi vava ngopfu verse leyiwa yi ni twisa ku vava ngopfu hi leyi Jeremiah chapter 8 no I'm sorry chapter 7 verse 30 nhlokomhaka ya ko yi ri manyala enkoveni wa vaka Hinomu hosi xikwembu xiri vaka Juda va endlile mhaka leyo biha emahlweni ka mina va nghenisile swilo swa manyala endlwini leyi vito ra mina ri gandzeriwaka eka yona kutani va yi nyamisa maswita swa ku vanhu hi ku chava ku fa a va ha ti vutisi na swa ku mata hi kwihi because instruction satani vulavulile the whole world va n'wi twini ye va hatla va n'wi twa why va kota ku hatla va twa satani va nga koti ku hatla va twa xikwembu it means mihleketo ya vona yi connected na voice ya satani kasi mihleketo ya hina fanele hi fasta yi ta va transformed yi va connected na voice ya the Holy Spirit that's why Yesu aku tame tinyimpfu ta ndiyitwa maswona and mata swa ku satani a nga yi connect na mutla mihleketo ya vazalwana yi connecte rini i connecte loko va bebuliwa le vo va rivele swa loko va bebuliwa a va va tsimbe mongo na 5 cent leya ku basa ma yi tiva 5 cent leya ku basa kasi kwala mara va ku va hi tsimba swa ku tamaka yini hi swilo leswi marona it was a covenant phela that thing mi nga yi teki lula jumu lowu manje it's spiritual so that thing hi yo iva baka because immediately u fika la misaveni a make sure Satan swa ku 5 cent ya ku basa na mongo swi fanele swi tshama la ka wena se ye ya ponisiwa maloko se ponisiwa a hi la ku terminate kinga when I terminate the covenant leta ta khale
ho ponisiwe khandziya pulpit chumayela vhangeli mara xa loko xi vulavula ha xitwa ma vona nkinga ene a swi pfuni nchumu swilo u siya swilo swin'wana hala ndzhaku hala u ku tsutsumela ka Xikwembu xi sandze King Saul Xikwembu xi ku tarila le ndzhaku tinyimpfu le poko leri ri twaka hala ndzhaku ra yini a zama ku dagadaka Samuel a n'wi confront a ku next a wu yingiselanga Xikwembu so ka ha ri na ntirho ene hi ri vazalwana a hi nge vuli ku fasting and prayer se we are done yo hi right yo ya ni deka ngopfu always futhi sweswi ko ni deka ngopfu sweswi ma itwa se fuleni vulavulaka hi yo swa mara ni estimate njhani Botshepo I do ene nkarhi wa ko xi pressa hi mavabyi xi pressa hi ti-problems xi pressa hi vusweti hi swa ku laha xi le ku hi suffocateni physical ku ri hi nga ha kumi leswi hi nga ha kumi leswi hi nga ha hanyi so hi hanya so se hi ta ncakunana hi zondanana hi solanana ndza mi tivana tibayizani loko u tlhela ku dinga swakudya to dyanana la nhlanini la ticovolotana la ticovolotana ku ze ku vonaka na marhumbu loko ma ku swi heleni swakudya le ka mhangani va ri va ta tisa rindzini mo hlwela mi tlula siku mundzuku mi ta kuma tiboxelanini la hi leswi nga ta endleka la planetini ka vanhu hi le nghozini leyikulu ngopfu Xikwembu loko xi hi pfuna a ti karateni hi lwa ku xi hi pfuna Satana i khome every corner ku ri ku nga baleki na wun'we ku ri na wun'we a nga escape ene u titan wa swi tiva swa ku loko a riyela henhla laha a pfalela henhla hambi u kikirikiri laha hansi nge umaki nchumu lava nga ta survive hi lava va nga ta fasta ene swi na ko swa serious a yi ku tlanga Xikwembu xi hi pfuna ni nga va ni fika makumu message wa mina antivi ku ri maybe next time mi nga ta na swa njhani nkarhi lowu taki mina usually loko no tshembisa man mi prepare ni nga va ni ndo receive mina kahle kahle mi receiving machine ndo receive and fax and receive and fax ene la ka mhaka ku receive na ku faxa is a sign ya ku I'm properly connected na tilo because ntsundzuka loko computer ta ku nghena ba van'wana a ri na computer na printer se loko va tsala la type la ka computer loko va ku va print xi nga print le se aza vita na mlungu ku mlungu printer ya mina problem mlungu afika ibuka wa kuma ku cable ya kusuka ka printer ya computer a nga ri properly connected a nga plug eka nkahle se I tsimba itiya yi va properly a ku printa kwalano xi ku xi print se misali wa kwawo so fast so lungisini a ku mlungu the cable was not properly connected to the computer so kuna possible marito la andla kula ku kuna swi endleka vanhu va ku tala lava nga receive from Xikwembu ava properly connected na Xikwembu misali wa ku mlungu ulama munhu mlungu aka ni lavi mali ando ta ku mpfuneni vanhu me enda vantini lava ya petrol hi kwasuka dorobeni ava malayini aka ni lavi mali mando ta ku pfuneni a jika driver tlhela dorobeni so loko u ri connected na Xikwembu a unge vula a unge tivi swa ku mundzuku ni ta ta na yini ku next week ni ta ta na yini unless mahungu ku mota maybe loko ndo suka la kumbe mundzuku ndo pfuka na man'wana nga tlhela vuyi mara vele andla ku hemba ndo fanele ndi va open and straightforward ku a ni swi tivi swa ku ta hetela na yini mara loko a vulavulini ni ta fona ni ku hi meya lweyo se vulavulini Jehova Xikwembu xi hi pfuna a ni navela ngopfu na ku vamakwerhu emakaya va ka hina Xikwembu xi hi pfuna a hi le ku lweni na n'wina a hi le ku mi athakeni hi ringesa ku mi lemukisa leswi hi swi receivaka ka Xikwembu na ku mi lemukisa ku hala ku yiwaka ko ti ta vuya ti ku ta tika ngopfu because Paul iri ka Timoteo
vani ngoho ya vukhongeri mara va yele matimba ya byona namuntlha hi nge survive loko hi decline matimba ya vukhongeri ku na toll gate tin'wanyana ta madimoni a hi nge ti ndluli hi ta staka a hi nge kwalani u ndlula loko u khere ndzilo ntsena ka wena loko nga ri ndzilo u nge ndluli Satan tlharihe ngopfu and Satan is 100% sure swa ku yehe ya ndzilweni manje a nge pfumeli ku ya ndzilweni yehe so lula wo sala a nge pfumeli swo boha hi ta lwa hayini lo Xikwembu xi hi pfuna finally ndi heta ndzi tlhela ni tsakela ku nyika vazalwana kumbe vanhu hinkwavo misaveni my contact number vanhu va yingisela ndi fonele hi misa un'wanyani he's in Cape Town aku khale ndi struggle lo ndi teka fasting la ka vo sweka nyama ndo dya lo ndi teka fasting vo sweka ndo dya aku i trepekini se ndi ku kame loko la ku ya nghena vuya kame futhi nta ku plaka and then uya nghena mara ku na vanhu lava lava ku Xikwembu very serious mara va trepekini sweswi misa un'wanyana America is a fasta ndzeni ka withdraw a byela nsata ku we nsati wa mina loko xibakitani wo xi kuma xi ri laha famba xi prepare u xi faka nyana chemical yo karhi maybe u nga faka jik or whatever nyana u vuya na xo u xi veka kwala u xi tshika kwala wena loko xi kuze xin'wana xi ri handle u nga ni vulavurisi nchumu teka xibakitani wa xi prepare u tlhela u xi veka kwala about 40 days mi yisa ndzeni ka withdraw Umsaka serious? Yeah, serious. Very serious. And vona ile khonweni ile bakweni really anga koti ku hundzuluka u dropela loko zo wetle ka yona. Itongo phela u drop iso. Swino ku hundzuluka a hileswo swa ku ta ku yini ni kwala. O lavana na Xikwembu serious misalo. Ase a tsala buka ku ni fast me anhlaya tibuku tin'wana. I need to go to the book. The only book le nhlaka yo i Bibele. Yeah, that one the right. So what abantu byela vanhu van byela. So mfundisi wa if fasting ndzeni ka u drop as I had 6 weeks. And vona ne hale ho tlanga tindhawu ta ku fastela ka to titela la swona. La nyama na vuswa. Yiko veza va Israel va rilela nyama. Bala kudya. Asti wo si pfuna se ala ku heta ku la ku ndi lemuke ku it's very important to drop my contact numbers. Anybody loyi a problem anything to be clarified xivutiso kumbula ngopfungopfu related ka fasting swa ku sweswi a nkarhi wo kahle sweswi a nkarhi wa ku kereka lowu nkarhi wa fasting and pray. Ina mihololoti mahlweni ka Xikwembu ina ti-dent ta ku tala leti lavaka ku lunghisiwa ene loko hi nga lunghisi kwalani hi ta va hi ta maka njhani hi nge lungi se hosi nga ku hi ngo hi pfuna tifoni ta mehe 08250 600 08250 600 leyi n'wana ya MTN 063 453 6689 063 453 6689 khensa Xikwembu xa tintswalo xi tlhela xi hi pfuna xi tlhela xi hi hlanganisa inkomu hi vito ra Jesu Kreste wa Nazareth. Amen. Hallelujah. Yeah, you heard it here first. Please call if you have a problem. Maybe you need to fast or anything. Otherwise, on sound and camera, I am McLaren and Twarelo. This is the food that Jesus ate, the spiritual food. Please subscribe, share the episode, like, comment. Maybe you can say other things that you want to say, we don't know. This podcast may grow. Next time, the pastor will come back. From us, we out.